biko na president, biko na ministre d'etat Kisaro, biko na habari lengo ni kukamata nani ole kwako huko na junga na bombafu, mtu wa kipupu, mtu wa mikenge, mtu wa mikarati, mtu wa nabene onya Kongo sikudo. Mu burakari bwinshi barahamagarira bene wabo abarozi abapfumu n'abakonikoni ndetse n'abasore bo mu bwoko bwabo kugira ngo bagerageze gufatikanyiriza hamwe bose mu kurwanya ubwoko. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo gukurikira Birasa TV, nanone kandi mbaha ikaze makuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu haraza kuba kandi yibanda muri Kongo Kinshasa, aho hakomeje kugenda havugwa ibitero bitandukanye leta ya Kongo yagiye igaba hariya mu misozi miremire mu gace k'Imurenge. Ahagiye hakomeza kuvugwa ibitero bikomeye aho leta ya Kinshasa ifatikanyije na leta y'u Burundi, Interahamwe ndetse na Mai Mai bakomeje kuba bagaba ibitero bikomeye mu karere ka Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Bakaba rero barakomeje kugenda bagaba ibitero bikomeye mu baturage, aho bagiye bakoresha indege zo mu bwoko bwa Sukhoi ndetse n'indege zo mu bwoko bwa drone za zindi zidakoreshwa n'abapilote. Kuri ubu nyine rero M23 ikaba yatangaje yuko yahaye isomo rikomeye leta ya Kongo Kinshasa, aho indege zayo zakomezaga kuba zigenda zikoreshwa mu kurasa abaturage. Kuri ubu bivugwa yuko yagiye zirasa kandi ikazirasira ku kibuga c'indege cayo zirimo zihaguruka zija kugaba ibitero ku baturage. Mu itangazo rero umukuru wa AFC M23 Corneille Nangaa yatangaje kuri uyu munsi umutwe wa AFC M23 wemeje ko ari wo wagabye igitero ca drone ku kibuga c'indege co mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mu buryo bwo kuburira Kinshasa. Umukuru w'uyu mutwe mu butumwa yashize ku rubuga rwa X, Corneille Nangaa ukuriye uyu mutwe wa AFC yashinje leta gukoresha ikibuga c'indege ca Kisangani nk'isoko y'ibitero by'indege, aho ibigaba mu bice bigenzurwa na AFC M23 ndetse na Twirwaneho. M23 ivuga ko mu gitero yagabye ku kibuga c'indege ca Kisangani yakigabye mu rwego rwo kugira ngo iburizemo ibitero bikomeye leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi zari bimaze iminsi bigaba mu bice bigenzurwamo na AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Nangaa yatangaje ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa mu gutera abaturage aho bagenzura. Kuri ubu nyine yavuze yuko ibyo bitero byamaze kubonerwa umuti, aho bitazongera gupfa kuraswa mu baturage nk'uko babonye. Yanditse agira ati gukoresha Kisangani nkaturuka ibikorwa by'iterabwoba bigabwa ku baturage tuyoboye. Ubu Kisangani ntikiri ikirindiro gifite ubudahangarwa. Ikibuga c'indege ca Bangkok kiri mu ntera ya kilometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani, kandi kiri mu ntera ya kilometero zirenga 500 uvuye mu burasirazuba bwa Kongo, aho iyi mirwano iyo mu ntara za Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo imirwano iherereye. Ibitero M23 yemeje bisobanuye ko ifite ubushobozi butari bwagakoreshwa muri iyi ntambara. Mu itangazo M23 yashize hanze ivuga ko gufata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu yafashe ibikoresho bya gisirikare birimo n'indege zitagira abapilote drone, bityo ko leta atari yo gusa ifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba yakoresha indege muri iyi mirwano ikomeje kuba ihanganamo na M23 ndetse na Twirwaneho. Ibi rero bikaba byabaye mu gihe n'ubundi leta ya Kongo, leta y'u Burundi ndetse na FDLR nabo bakomeje gufatikanya ba Mai Mai kuri ubu ngubu bita abawazalendo. Bari bamaze igihe kinini cyane k'icumweru cyose bibasira abaturage bo mu karere k'imisozi miremire babagabaho ibitero bikomeye by'indege za Sukhoi ndetse n'indege zo mu bwoko bwa drone. Kuri ubu rero bikaba bivugwa yuko bamaze kubona igisubizo kirambye cy'ibi bitero bikomeza kuba bigabwa na leta ya Kinshasa. M23 ndetse na AFC M23 na Twirwaneho ishinja ingabo za leta gusubukura ibitero bya gisirikari ku butaka no mu kirere
zikoresheje indege za Sukhoi na drone mu karere ka Minembwe n'uduce tuyikikije, nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Nanga yanditse ati ihame ryo kwirwanaho mbere yo kuraswaho ryatangiye gukoreshwa muri ibi bitero by'iterabwoba byakomezaga gukoreshwa na leta ya Kinshasa. Yongeraho ati Tshisekedi ashaka ibiganiro turiteguye, atariko kandi niba ashaka intambara yemere no kwihanganira ingaruka zayo. Kuri ubu turashima Imana yuko abaturage bari mu gahenge, bakaba batekanye, bakaba batuje kimwe n'ahandi. Dusabe nanone kugira ngo mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu bitandukanye mukomeze kuba n'ubundi musabira abaturage bari muri kariya karere ka Minembwe. Akarere n'ubundi kakomeje kuba kibasirwa n'ibitero bikomeye by'intambara, aho usanga ibihugu bitandukanye biri mu Burundi, Kongo ndetse n'imitwe itandukanye ikorana n'ibyo bihugu birimo nk'umutwe wa Mai Mai, umutwe wa FDLR, bakomeza kuba bibasira abaturage b'Abanyamurenge aho basanga iwabo mu karere, yewe kandi na hariya mu bice bitandukanye bya Masisi na Rucuru hari aho usanga n'ubundi abaturage baho bakomeza kuba bagenda bagabwaho ibitero na leta ya Kongo. Rero n'ubundi abashoboye gukora ubuvugizi bakomeze gukora ubuvugizi mu buryo butandukanye, abandi nanone bakomeze kuba bafasha abaturage mu buryo bwo kubafasha mu mafaranga, ariko kandi abashobora kuba batabara abaturage, namwe iki ni cyo gihe cyo kugira ngo n'ubundi dukomeze dutabare abaturage bacu barimo barengana muri kariya karere. Ariko kandi hamwe n'Imana yacu ikomeza kurinda abaturage umunsi ku wundi, turizera neza yuko ubwo iyi nkota cyangwa se izi ndege zibaye nk'izigabanya uyu muvuduko, twizere yuko bizakomeza kuba bimeze neza, abaturage bakaba bakomeza kuba bari mu mutekano. Kuri ubu rero biravugwa yuko abaturage bari Murenge baguwe neza, batekanye. Muri ibi bitero by'indege nanone kandi ntitwakwibagirwa kubabwira yuko leta ya Kongo yabikoze mu buryo yarimburaga abaturage ikoresheje izi ndege, nanone kandi yaragerageje gukupa amanetiwaka yose kugira ngo ubugizi bwa nabi, ubwicanyi ikorera abaturage bukomeze gukorwa mu buryo bwa rwihishwa, aho amahanga ndetse n'abandi badashobora kumenya ibirimo bibera muri kariya karere. Ariko kandi ingabo bahanganye izo zikaba zarabashije kumenya ibirimo bikorerwa hariya ndetse babishakira umuti. Kuri ubu rero tukaba twizera neza yuko Imana ikomeza kuzaba irimo idufasha, ndetse kandi tugakomeza guha imbaraga n'ubumenyi ingabo za AFC M23 ndetse na Twirwaneho kugira ngo zikomeze kurengera abaturage b'inzirakarengane bakomeza kuba bibasirwa na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, zikomeje kuba zifatikanya mu mugambi mubi wo kugirira nabi no kurimbura ubwoko. Nyuma yaho rero ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakubiswe bagatsindwa hariya Point Zero, barahunze bamanukana imbaraga nke cyane, ariko kandi bageze mu Mushasha muri bene wabo biravugwa yuko Abazalendo bakomeje umugambi wo gusansibiliza bene wabo, babasubizamo intege, bababwira yuko n'ubundi bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo n'ubundi bakomeze kugaba ibitero ku Banyamurenge. Ndagira ngo mwumve iri jwi ry'uyu mu Mai Mai aho arimo asansibiliza bagenzi babo, abasaba kugaba ibitero n'ubundi ku Banyamurenge kandi ngo bashizeho imbaraga. Reka mubyumve. Nani ole? Nawaambia mwingine mtoto akufa kupezera. Mulifunga vitano kupezera. Mwende kufungua. Ni kama mlifanya nyumba Mkenge. Ni kama mlifanya vitano Mkenge. Msika poso. Msikebe mko mnaambiliwa sasa. Leo ile pepo ya Mkenge, ile bulozi ya Mkenge, mnaita kupezero. Hatuna jeshi ya leta. Kama kwa sema tuko le FARDC ole kweli. Na kitu nabambia, hamutatoka hapa Mtamba. Kata bese. Kitu nabambia, hamutatoka. Na besper batakuja. Wa mwenye iko na bulozi anaweza jua mikakati unaanza kupiga udui. Karibu kumilango yetu. Komando kwa. Tunaomba kwa sababu. Usimama.
kandi uri bufurerwe uri mu inyindo naho uyize na biruri na biheko ubone kabanje ngare kakobanya bintu ari hano akakuya wize kwa kama mbembe wete biche siansi wike ocha busuku homona zengalo uri buri ngwala cyane kata bese kata bito kitu ya mwisho na ngura ni bimisa ngari askari mulijitoa na mtapigana na kitu kinabaki hapa wa vijana ambao wakamata silaha ni wakati wa kwenda kukamata manyumba kata bese mu burakari bwinshi barahamagarira bene wabo abarozi abapfumu n'abakonikoni ndetse n'abasore bo mu bwoko bwabo kugira ngo bagerageze gufatikanyiriza hamwe bose mu kurwanya ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Nongere mbibutse yuko abarozi n'abapfumu kuva kera kose ntaco bigeze bageraho. Imurenge dufite Imana kandi Imana yacu izahora iturwanirira, ntabwo dushobora kurwana n'abakoresha uburozi n'ubupfumu ngo bazadutware gakondo ya basogokuruza. Biko na president, biko na ministre d'etat Kisaro, biko na abadi lengo ni kukamata nani ole kwako uko na junga na bombafu, mtu wa kipupu, mtu wa mikenge, mtu wa mikarati, mtu wa nabeni onya Kongo sio lengo lake hakuna sawana sema bela lakini wana wanasema hata sentini ya mipaka tunatoa kitu tunawaambia na ni assurance hakuna kutakimbia hapa wabulozi yake kama hutapambana ubufunge jeshi akikufa nakwambia naleta BSP batakuona na bakikuona useme na kuvamia baba nitakuua ni wakati wa kuuawa ndio wakati wa kuuawa kata barese ndio kwa kumaliza tunasema President National Observer sema tanimeno kidogo. Ngira ngo mwabyumvise aho barimo bashishikariza bene wabo mu kuvuga ngo bahagurukane n'uburozi bahagurukane n'ibitindi gasani byose bazakoresha kugira ngo bongere barebe ko bagaba ibitero hariya point zero. Ariko kandi tubakurira inzira ku murima yuko batazigera na rimwe bafata kariya karere kuko karana akarere k'abasore b'Imurenge ntabwo araka. Aha rero baravuga ibi nyuma yo gutsindwa bikomeye hariya point zero ndetse bagahunga batakaje ibikoresho byabo byinshi ndetse benshi bakaba barahaburiye ubuzima. Bivugwa rero yuko bagerageza kongera kureba uko bakwegeranya kugira ngo bongere bagabe ibitero, ariko kandi barabizi nabo yuko n'ubundi bitazabahira kuko ubu nyine bacitse intege aho bari bazi ko bakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo babashe kongera kwigarurira kariya gace ka point zero ndetse na Minembwe muri rusange. Ariko rero iyo yari imigambi y'umwanzi, ntabwo ingabo zatwirwaneho zabyemeye zifatikanyije na AFC M23 ndetse n'Imana y'Imurenge ihora iturengera umunsi ku wundi. Amakuru yacu rero tuyakomereze muri Amerika aho biteganyijwe yuko Perezida Felix Tshisekedi agomba kwitabira inama y'amabuye y'agaciro izabera hariya i Washington. Bikaba bivugwa rero yuko ku munsi w'ejo ku itariki 5 hari umwanya w'amasengesho ugomba kubanza kuba hariya Washington. Bikaba bivugwa rero yuko Perezida Felix Tshisekedi atumiwe muri ayo masengesho, ariko kandi muri uwo muhango wo gusenga ukaba nanone uzitabirwa na ex-perezida Azarias Ruberwa, aho nanone nawe atumiwe muri uyu muhango. Bikaba byitezwe rero yuko bagomba kuba bari kumwe n'uyu Perezida Felix Tshisekedi bari muri uriya muhango w'amasengesho. Reka rero n'ubundi dukomeze kubakurikiranira amakuru akomeza kugenda avugwa ahatandukanye, nanone kandi tugenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Kora subscribe kuri wowe utarakora subscribe kuri Birasa TV kugira ngo tujye tubasha kukugezaho amakuru, ubashe kubona notification mu buryo bukoroheye. Kora subscribe umunsi ku wundi uzajya ukurikira amakuru yacu kuri Birasa TV. Komeze rero mugire ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Etienne Mutabazi kuri Birasa TV.